Ma ħaġ gost, naturalment, pero rrid ngħid li kien hemm miscalculations li ġew kollha spjegati fl-ewwel seduta fil-qorti. Kienet din l-ispjegazzjoni li tal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa waqt intervista minn Andrew Azzopardi. Meta mistoqsin dwar kif fi Crime Conference qal li nsterqet 226 kg rażina tal-kannabis u fil-qorti ntqal li nsterqu 132 kg. Bil-Kummissarju jgħid li l-press conference kienet saret fi stad bikri. Kien hemm nuqqasijiet f'deductions u nuqqasijiet f'additions li waslu dak l-ammont. Intant mistoqsi dwar iż-żieda allarmanti tal-kokaina f'pajjiżna. Gaffa qal li din kienet problema minn dejjem u fl-ebda ħin ma spjega x'ħajkun qed jagħmel biex jindirizza din il-problema. Andrew, Malta hija pajjiż f'dinja globalizzata, f'dinja interconnected. Id-droga, nkunu realistiċi, dejjem kienet problema fis-soċjetà Maltija, għax is-soċjetà Maltija ma teżistix ġovakom, teżisti f'dinja illum iktar minn qatt qabel interconnected. U jkollok epoki differenti. Għalkemm ammetta li wkoll bħala missier jinkwieta. Ninkwieta li nara soċjetà fejn ikollok li jkun smar ta' droga. Il-Kummissarju Gaffa jikkonferma wkoll li l-organized crime qiegħed jiżdied. Propju anka riċenti il-Korp tal-Pulizija kontribwixxa għal rapport ieħor tal-Europol tajjeb li jirrikonoxxi li f'pajjiżna u l-kriminalità organizzata nkunu qed indaħlu rasna fir-ramel jekk ngħidu li le. Mistoqsi dwar Roads Policing Section li suppost kellhom jibdew joperaw fl-2024 Gaffa qal li dawn se jkunu qed jibdew fil-ġimgħat li ġejjin, sena wara. Fil-waqt li meta kienet wieġeb dwar l-emendi fl-abbozz tal-liġi tal-inkjesti maġisterjali għal qed isegwi mill-qrib dak li qed jiġri u ġustifika dan it-tibdil bi kliem qabela stess.